Kuli sibun diki dong kesan ki jonga ngatip pila mes yang saya temang yang namar aslam ha kami open video iki videos ki jonga di nam benta ba kidon ki ba noh ki cia lenti ki jonga ro kidon ki ba ni hang tai ki bang ngamla bang an kiat di tangpa pede nga dan kubor ke babha bang nang ni sakhmat nang do bang an ai biang ki videos ki ba ngangan de tekani kupor nga dan ikong wari ngamtip ngathrai fly ki videos ki ba ila keren nang tade kidon ki jinga keren ki jong i ba ka journey ki jong i ke ba iya o i cancer survivors niat lang menja actually but ikong wari nga nadu hiba masentip hi masenjam hi ngalaong i ba in one banyak keren tang ba pede tah julele kadi kajing penyak ngathrai ti kubli sibun kong wari Lisbon filak khat yang hang ni komen namang akan mah ko por ba pipun yang apa bang nang dan sepo bombi apa nang dan ha kajing smart te pi ang wari kong wari ngakwa palat mo ya selong bat pi ko banyak keren bat pi ti kam tam e ngakwa pi pun dan apa ka studio jang apa pinon keren kin jepang kajing siam jong pi ha kadi kajing pi jong pi ha kadi kajing kani kajing pang cancer ti nga kama tu ko por mo ang i hoat ai ni nga komen palat maha tu ko por nga kama dei shwa ba pinfun ya nga ha ta kamien nga la poi tip kin ba nga la jam na ka cancer nga la dap hi radiation nga la dap ya ka chemotherapy nga la dap ki surgery jonga ti nga nang duai hin yu play ta kamien nga nang ong ba blay ba ke mga ya limba ay baka longkung ka jing kurku na bentar ki beru ken kanang bangan yo naka ni ka jing jam jonga naka jing pen i lenti jong me naka ti jong me ka pen ya ka lenti jonga ay ba ngalaru bangan pen i ka ni ka khana jonga la ni nga thu ya ni khana jonga she ki beru ken baka longkung ka jing kurku ki be temasen duai gum tahi ti hakasni ka ba Bubut. hakasni bubut hi pun pi ti kama ngai thu pi nak comment palat be pi phun ma ba kalong kum kata ka jingong jung blay mo ba to jubab di hoat kani ka jubab jonga ka ba pinya ta kalenti ti dei nak ta ka daru ba long tadi bedan ki program i hak ba ka sarkar ka pini mo dan ki program ba ki pri ki kwa nga bangan ai jing phala ni ki kwa bangan ya thu i ki pri ya kani ka khana ka jonga tinga kloi kin bangan len ma ba ngit skembo bleu la ba ti ngadi ban ai ru kin chi briu ya ka eke ka ba na kali ang jong aro pi babri kong wari aku blei shi po kapan ba briu na ka beta jong pi na ba mo December pi kaman yang por December apa bangan duan hari hatu ko por ti ko ngani palang pi na mga nang sngatan na mga pa kata ga hindi kata na mga pa dance new tabi to ko po nakama pi oy nga Tinting, bakam don syo. Bakam yung kata. Tiya so. Ti try ko wari pila try ban ong try ka jani jong pikalong kumdo dan ni kijingat di jong pikalong kumdo. Kumdo pitep ba pi pang kanika. Long piyo kan kijing pang kan. Ti ka ningkong do kalong kumdi nga la nga yokhon ni. Ti apa mga yokhon ti nga shin million ha bangan support ken na marbagi shud ya thu. Piyo cancer yu. Ayo breast cancer. Oh ya, coba ayo. Ayo breast cancer. Ti ha ka po mga yokhon nga similien ha ba kat kum ka jing ong jong kibriyo mo yaw ki email jong aru yang ba bakan mi ba ka ko dut pi ha ban support ba yele di ken. Ti shit wan hi nong campo na ban support e pi. Ti ha ka po mga dang support kum ta ngalap ba idan i pasngu blong i mau ken. Ha po kanika kaliang jong ka breast jong a siya kanika right side mo. Ti malakas nga support nga kem kan ita mo ibalang mau kumta ita rim de bi he la ni imret ro isu sakut be kum to hi im ki she ro tenga pa dia kata kajing keli jong na bar khat bali kalong kum ni te bon te pala long kemi te ki su thu hi ki ong ba o thrai la ban ding thung me le kan saja su support su ai ba ka dut i khlong te kan saja ai ski mo mari te man kuslai tengong to Ti adin nyu banai ro ngalap ba adin tarum jahi. Oh kadina dukan no banai kata. Nadu masan khahi ti adin masan khahi bakala nga suthu badan ukta kan. Dengan tharai bala dangam kha khon ro dengan nom suthu te nama ba pi long ting nga shile hi ti self test self examination ko bashut ang mo apo TV le ni ki khot khobor e shi thu ba
bahaba tes bahaba tuat be yela di ngum tu kanang ba hidup sutu in badon ke ga bathut mo ha met ka phat ka jong phi ti dam ta ba de ti ha por di khun ba de nama ba ka kham long ta in ka met ka pher phi ka dap ka dut ti ka sukin ban dawat i ru em ta kham sukin tharai ti ti den yu banai ba de ngaru hang tang ada mo thai kan sajai to mo ti dam tu ba de ti den yu banai khun jang ai kham tre shukin man di dot nanga Tengah ngong lu tahu kon ba tre mo nong nyu banai tak nyu banai di kun ti den arsnem i thai ti den nyu banai pa dim tre di ta te nga ma ong gilok ke ngonga ni im di dot te ngan ngayo lat ke meli doktor ngalek doktor da kata ka jing mon ba kan ong i subha weng no ke dan ni ai dawai man pinjam no itu na maksi osngo pong ba tang shula di dawai kin pen no ne la ni pila pen chuweng no surgery. Te por mga li doctor, ite doctor na po woodland pi ngali po tang gynecologist. Te nga ong i Dr. Shanta. Te nga li ong i ngong doctor pis kalong community test mo. Yang ni tarai pi mamili tarai ni di fibroid di ong ta he. Fibroid long ki po sulang tarai mo tang i po. Te dang ta pa di ong nga nga su ai dawai pi le sho ban di dawai ka ba pa di ba pin le le ki to ki ultrasound ken ultrasound. The latter play ultrasound pa dia ngalap pa dia ba tho long a little suspicious. Te hata ka ayu te little suspicious. The song suting let me doctor rabi te doctor I think it's little suspicious you know. She little start you know. Te namar pa ki brio ki bala start mo kadi te ki om nga pa dia MP kani tem long tangkum tu ba balik te FNAC. Te FNAC kalong ba kita susu dah ba shem you tissue sample ken po. Ti da kila shimita tissue sample kapang mo kata di bumpang ti dam ta pa dia salap pa dia bakalong malignin ti along malignin kum ta le mammography le malong malignin ken ti ngi tep kat kum ka jing tep changa kalong ba la da nga puli ki aim tu da long malignin nga ship ni shit ong bai bakalong cancerous ken nga kali doctor nga kalong malignin kum ni doctor kalong cancerous ni kum no Ni maki pa di kim la phi ba phi kin ai ka ta stamp of approval ni ban ong be pa ka dei cancer ti ong ne kala andei andei pa de war kuslai te mas ni os ngota ka kin tien ba ong ba kalong malignan ba kalong cancerous te ngatap daga jung so si ngatap daga jing kya man si no ma ba am da per khat tan chpangel di ne nga per khat I khun na mai dak nyu banai ma ka jing mot jonga kalong ba tang shula pang cancer la ban poi sha jing yap kata di ki bangi perkhat tang shlai osngom kata kan tien mo ti dam ta pre te ngong I doctor ngong kan le akum ngon sumar she ti doctor ai nga yong ka ba ba phim le no shabar da phi biang ka mo ka pisa ki ti ka ba ni shabar I be chi doctor I bala jum lien man pen jam ki brio kan ka jing pang ri ong yang apa di phim dei man khuslai na ma ble I ba nga tharai ba kadang dei ka stage ka ba ning kong ti ni tang taru Pidi ro bandana kada kajing scam kajing mucing perkhat ka ba long ka ba ba bet kin ka ba khlain ba na mar ba me I ri thu kin ba kita ki ba hing jong I la ni kita ki dok ki parlau jong I ru ki dan pala pang ka ni kajing pang ru ti ka dei bet na ka kajing mucing perkhat ka ba khlain bet kin ti ngano ning kong hi long ka man na ma pa ngayo ni doktor ba kan penting phi na Badan ki doktor civilian na penting ti ngayo doktor bakam penting ti lem no ya thu yang kata ka ya min sim yang kan not ken ya ro bangan mi shaba da kata ka jumur bakhat bakam scam If you don't any symptoms lani tang itahi bit ni symptoms ba tang itahi kalau ngomong tang itahi symptoms ma ba por mangali siya po bombi pa di ti kikli bhai yang akum tamo ba ki symptoms jong fi shwa kata pa de ki kli nga kum ne ma pa phiap ai history ti na family jong fi don ni am ki palapang kum ta mo ti phi chidikyat ni phi chid bam duma ne phi secret ni mo teng ong no doctor nga ti ngam mo ngam long ngam chu malien mo kita hitang ko we nga teng klan bam kwai
yang klan ban kwai ti ha shitei sebab ga tharai baladaki ong klan bam kwai kita mut tu mitapan gen mo Okey ha. tapi yang tobacco la beetle nut and you to obviously ki ong di tobacco ti ki pet kum tu ki ana to kita itai doktor bawan pet yang ki ana tobacco beetle nut to arlikely shisni MP kita likely shisni sao podly shisni Seriously? ya na bang klan bam kwai ha to ko pon na mo beli Bah ka tu ko pakara pet ban pi mentah badin. happen stop ke dapat kadawa bangwan dia ada lang bang ayu itin jong yang kwai ala ko apa ha na mo beli ha po bombi dei po bombi ki doktor ki ong yang ngam bai phi ba phin bam kwai mas yo so sa putli li kindet ma po ma nang arman ngam ju kwa ba mi na kwa bam to mumu bo kwai kata orang hapo bang nang arman na smat han bam kwai te sa po kan tien chi sia ba tak buat prapo tingkat ni tentang kerwit dan orang kwai ti hilang ni sudah ngam cuti bam kwai kan ni mo tengah apa ni li si kwai no tem kom ko ba ong padi long ka jing yo breast cancer jangan kam dei nam ta kwai no no else they would have been like kada ka esophageal cancer ni ka mouth cancer ni oral cancer mo jangan padi ka dei la ko wei ti tara po stay ti doctors ki la yo shock kan kum ta mo ti ki shu tho kan sa putli ta mal ka pon dali chi wei kamra shamai bet sa putli ta hawi ka si ka liam no ala thai palat bang sa putli haweng no ti zero atau we Southly mga thai man jubab khana ka badrang mga wanda po shlong ni lam lien man bam yu to kwai ka pher and everything Tadi benai lem. benai si sien nga ilem ngali start hi de kalong ta ken so kwa li asbun ken mira kwai to bahata chai ka so ito bisitay kibun kibri bona potata kidi kibri ki bana barok ka barok na ka India tim dei tam ki kran pareng pun ha kidi bakran da ka Hindi be ti lada pi kran ki brio kan fiap kran me da ka tien be nang tengah ka wei ro kalong ba ngam nang kran Hindi bas phlop ha ka kran Hindi jangaru Henry bangala pet film da khar palat tharai te kap kan nang hiski henry kalong bazar Hindi Bazar Hindi. te nang len shite po Bombay la shang be kita kran bazar Hindi il janga da ka ta jeng jonga shite ro nem de tang bakadap da ka lo ma da ka jeng khia man sim na jeng susi ringa shpoi ro khie be malaga sngi ti ja ayu ngai thu kai ngai thu ita kai kita ki perlok kan ta ki basang ta mera gaw to kwai to bahut acha hai isa wala nahi hai खिलाओ यार क्वाई balloon घूमने जाओ फिर क्वाई हमारा क्वाई तो बहुत मीठा है अब खाएगा तो पुशअप kita Siapa ni? siapa kamen yang ana ni kum tamo tu kwai tu mujhko bhi dijiye dengan orang tu ठीक है ये है मेरा kwai tengah rabe ti kwai ha rabe ni baba mila dia nama beli mengali di para rupam kwai ti hari pada apa tata film la ba fin sai ti kum tu ki hapan buri be shtu shkandang ibu ai ma itni ti ai kita masan bam ti kita ti ani hadu ba iwai patient ti dal ilap liat te Bala. ba upai jong iper ho ngatrai Yo sai tu ba shit tharai. yo ba shin plus upai jong iper tiang ala tiang hang ong ba ni hang ni tela ya tan lo ba wan po bombi po ye po se bon chiel One treatment you itai la yam lian lam long shulas em lo ba khat mangi bun kam si ya bun kam tier kata ba khat ano to ka por ngai para jaka what no man rash to question ni long ni ong tama ti kum ta kai dagi ni ong kum ta kai ni ru long stage po bombi po bangali sumar kum ta ti mdei kin kum banga ong phi ba dap dang dagi jing khia man sim ni yu ki bun ki ke ro ki ba Ma pishu kamen kan. Pishu yo ban yar khi shtu kan. yo be ma de khie bun ha ki por banga ngathai hapok status janga Hanga si i ha. hapok status janga tanga shmelin ha mo ship tho ke khana ba comic suda but ngathai mo dan ki khana ki ba comic ka di ba lom ta kai long ba nga pet ya ka jing im ha ta ka liang ke ba to u play ula ai nga bangan ya limba ka ni kalenti tim ngahap
ting po hap shupin danda no ang yale diro kanang banum dan tan kajing susi Kadai. ma ting dali chopo hospital ru pisang baro shi sngi phi yo phini akon do doctor ru tarai phia wan do phra baji kanai baji mistam phini akon do doctor do san baji sau baji mistam ti kalong kalin ti ba e am de ka basuk inu no ro ti ndai pade long shudon bok pade ba kijia ki ikim tam ta kham suk ni kalin ti Kamu fi kam sa hospital ne pisa hospital ne pilet piwan ne long kum no so. ti hap kalong ni ning kong ana mut hai ba sa hospital be ti nga tharai ka jing sa hospital ka di thek tang ki priu ki ba long ki ba kham shitom jorte nakaliang jonga nama ba po mangali chitay pade kin salap pade ba ngadon ga cancer ka barang ka biang ka stage kadang biang ke ti henrai pade ngadon pade ka ta ka grade ke ki shit khat nama dang la poi chitay nga su thu kin ba okay ba ka di cancer stage 1 stage 2 hangi ngi ong ta stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 hari pa chitay tu ki ong ng kadang ka grade tika grade kalong kabalong menu ka jat cancer fidan tinga pade nga lab pade pa ngadon ta ka cancer kabalong very aggressive baladang sumala ka por babiang lada ka spread what kin ha ka met ka jonga ti it's called an aggressive grade and kala kham he hi ti kham pha nga pade bangan sa hospital ti ong nga pade ba phi hapan one hospital malaka por mangon kendui doctors tikin sa plan ni ka chemotherapy ni shwa ka chemotherapy pade nga yo ka taka ki hapan le surgery kanya ki ha boing show you lump jonga nama ba ma because of the aggressive grade that I have get di bamlong aggressive kala shim shwa da ka chemo ti dan ta pade te ki boing shwa you taw lam jonga kin sa ai chemotherapy hadian ke sa le akum Kan tu di fil surgery pada. surgery actually ngali tang ka way mo ti kalong ba kum ni ba si kalong hapo hospital kadi ka treatment ba drong ba ti pangan batay tek ne kalong kabun pala ka kijin ni tinga nga mo try lang bangan batay ba in detail kani ro tabang takadang sa stang ka Instagram page janga ro ken paka YouTube channel bale nga kwa namar ba nga kwa man batay ba ka batay panya ba lap kumta nga liya kumta nga por mga liya kumta nga liya kumta nga sa poy tip balong lap sa kata ti pan chupin kat pade phi kalong ba hakapor mga la test show pade sa Bombay ili genetic testing which I don't know whether in Shillong ki don kata kay ngam tiphan repade por mga li stay pade nga lap pade ba nga don kata ka genetic thing ba ki khat ka braka te kata ka braka pade kalong bala da fi don ya kata ka cancer jong phi ka kata ya ka breast but kata ki ovary skin tilada tining kong per mga yos ngum tangong ki kata ka braka tikin thu ba tapi kemau ka to ka actress ka Angelina Jolie tikatur ka danang ka joke ka madanang ti kanang ba kanumpoy ka cancer ka medjong ka hampang cancer kanang makanumpoy ka cancer ka medjong ka weng no iki ki breast baka kamtip ba weng no em na ki ovaries na ka weng no iki breast jong ka so it's called a full mastectomy ka konta ti yang aru ning kong ha pa ki weng tang tu lampi hampat tip ye shpang ta ka problem mga dan ti nama ba kata ka genetic testing also takes a long time banai ka shim ye bangan de yo ka yu nama ba stay ne ndai tang ba ko ong ba ki treat ya ka cancer ka jong phi ri po tata ba ka di ka hospital ka bala pa na ba na bo India ti ki le research ruke dala weng nang to ki shim yu ki tissue sample se jong phi ki pha ba genetic testing ken kanang ba kin tip ken ba naka ikadaw ba phi yo ya ka cancer ti jonga ko mangong ba kadi nakatadaw mga yo ti mta pade ti nama balong mta pade ti ki ong nga ba nga hap bet man di dawai ken ti wala nga dab chemotherapy wala nga dab ki radiation ri hadu man taro kanang di dawai ken ri pare ha ko wis ngi hi nga try nga hap hi ban weng no ken ya ka iki ovaries ni ki haban le hi ka mastectomy ro nama bale yu ba ka chance ba kan one biang ka cancer kalong hado san phau na ka shispa kay tadi dawai pade ti ka penduna indian dai pade ki doctors ki ong hawi sngi pi ham hi kan ban weng ho tem dai bang akwa mo ban penting ni no ba kana balong ta dai long kata di ka jing syam ka jonga kata di ka ik banga ya lemba kan banga ti gini baru khat ki bios mo kini ti mo
ka bun ki banga susi kan long dei tang badan tang way o ke cancer mo lap sa badan aggressive grade are da ta lap sa bakalong genetic thing ti long khata ba kan jing perkhat janga ta ko por ke bang bombe kumnu phi le pade masin te pi long phi yatho in we nu ne long khani shilong masin de ma phi te ba shilong de phya long de te chi bi shlong ho na te okay bi long shlong la shlong I mean ta la pudi ki result e mo ngi te ba shia le bit google te mo le google te lap bet te blut tip lut long ting ka bam dei ru bam hỏi dei hỏi pen hỏi tieng hỏi google te hỏi dong la da fi pang ba yong clear ru ki yong thai pin yam no la shai cái đấy hỏi cái Ting đấy la te por pulie te along prepared for the worst case scenario ka ni khon ya ka ba the doctors we thu ru ta kam tharai la pin im slam pin im tang shi singi asngi long along prepared te for that kind of news la long su thu ba ngan hap ben klan ni la dem ngan yo sung no news ngan biang bi ti hapol ba ngayo pa de ya ka cancer pa de kalong ba nga klam nga wat chi sha ka jing tip mo nga wat sha na kalyang jong ki bri bla chi tom me kani ka ju jing bang ti hanrei pa de tang tang ibe a lai ngot ba ngayo kran ki don ki bri pa de kim tre ba nya thu yang aro mo ki don ba ki ong ba ya ka de ka jing sham jong am kwa ba nya kran chang kata ti nga klam yo kan kanu ko mag shong ka counseling ken ki bang nya kran kan kli ba jing kli ru kan kli ken ba kalong kumnu ka chance ka bangan survive ka ni dan that sort of counseling ti ngada wan jing tip ru dan menu ba counseling ata ti nga pa de la shulong no ba naka jing bam tip ba ki ru la shupet na internet bar khan ti ram ta pa de ti ngali amnu pangali shu bombe ru ana mo try bangan sa yo ka ta counseling ru rei ngam yo ka ta counseling ru mo ti mut ka jaha ka ya ti jonga ru ngam tip bagi be hospital ki donam don mo rei na kalyang jonga pa dia ngam yo ka hospital bangadan mangaru ngam yo kan kita ka counseling ti mut bar khait ka banga tip bar khait ka banga ya lemba kadin banga hap shu puli hi bete puli hi bet ha watching tip hi ting ting ali amnu nga hap pan let chru Hyderabad pani wat ik second opinion ni doctors ke nama bakat banga wat kat banga phone nga shi ibe mo phi kwa man kan du ik oncologist on call kama shi dan ni am ki advertisement ya khat banga phone nga kwa kam ta second opinion nga kwa kam ta kwa ban clean kwa ban shong din man no man nan ye salok ba kam ta mga ya lam ba kani nga su kam ta kwa ba rim dan kin ni no takada ba nga ong phi takada ba le mga sashna ro ka YouTube channel ba ka Instagram page ro kalong ba kat mga siya mga kwa bangan benta kan ni brio kadang ba oh hat mo nga ya lam ba kata oh hat kata di ki bang la syam ti long mdi ta bagi long marway ken dan kini biro ibala kalong gap ken na kata kada fi ko ban fill in ka along no kumtai kata ka yes along kum ka jaka basuda ka jaka basuda takada par mga wan po shilong ru apo banga ikan du bagi doctors ken hapo supaki hapo civil ru ngong ken ban badan kam kadi bandan ken ka counseling for cancer patients so what lada isumara shilong ni isumara shabar ni kadi bandan ka counseling nakalyang jongi ni counsel badan ki bri long tang shi so cancer ro ki ta mo nam ngin tip mo ki jing khan ki kan nu de utau bakhan ke jing bakhan ti kan ka treatment pa de kum nu kalong tharek shani kum nu ni shathi kum nu ka ban te kalong kum ni mo ka treatment janga kalong ba bahat long kalong ba ha to ko por mga yo so ya khana banga yo so banga tip cancer pa dia nga banga research hi kan kanu ba hospital ka pa biang du apo India ti ikerteng iba pop up ide Tata Memorial ningkong da fi pen ang kishtabe Tata Memorial mo ti dangalapit ti Tata Memorial ngai i dan gibe ki hospitals ru tinga pet kin kanu ka jinglut ka jingsam kata belong very important tingalap apo Tata pa de ki ai a lot of subsidies ken ti kumangana poishete shongkai ka dawai gadi 1,000 ti ngi poisi utang 8,000 sanspa tila da fi di general pa de da fi ya through general category pa de jaka ba pin siu 1,000 fi poisi utang 6,000
kalau tak kan nama kebun pala ke subsidi ke sarkar ke yarap ka di ma ka jong tata fi man kama ka di jong ratan tata nama ngatrai baik ka kemi la ni parani kum tahi ba ka di mo uru ma baki klan na ka tu ta da usa shnai ka tata hospital ban ai jing sakri ki brio nomor mo uru la shem ya kata ka jing pang ha ka yin jong tu tarai ulai let chabar ula tip ka nu ka jing ram ha ka jing suma jong cancer ro te nama bu yu iya tu ka gap ne te liam nu u snaro na ka hospital ken ka banyarap iki beri beduk besuk ken kalong ta ti na ta kaliang nama ba kadon ka subsidy ba nga UI ba ka it's the best hospital and the third thing pade kalong bale ba ngalet kalong ba ngadon ki perlok ken chtai dan anu ki perlok way di sanje salian but way di subot menon kita ki beri ki bangalaju ya they come menchwa ti nama ba they come from quite a good firm mo ki ka firm ka ba kham paunam hi po India ti ki ong yang off in pi pang cancer wa ri ngo ti ki fun ki yang ki ong ba wan cha bombi mana bombi pen yo ya kata ka jing sumar ka ba biang ba mam thare me ki ru ilali research ki ong wan ba ti nakaliang jong iru in yo ngin ai ngin yarap ken kat mangila ti nama kita ki lightly ki daw long badan ki parlok mo ki dong ki bri bang itu ka wai ka long banga su thu ba kam dei than ka ban ram than bat nang ta pade ro ba ka dei best hospital ngalit pe chabar ti nakaliang go ba pi ong pidi na po shalong pade kalong ba ngala yo quite a bad experience ken mo kaliang jong I pa i jong aro hapo balik sumar shaniro nama bem chwai li sumar po Apollo hospital te por bi wan shaniro long ta mo long ki don ki ba kham ya ba ti galul ngai I na khmat la jong pi bang la I na khmat la jong la lap mi ti ngam dan shu ki kata jing shania ro mo yo kala abha mentaro de hadin kanus nampi kalon ta da abha menta kala abha do kanu ro ngaro ngam tip hari pade te pangam dan kata jing shania ngawat hi no kan ilat ken ti sabar kalon ta ti ka jing lo jing sap kamut ka debet jong pi ban ne ka dan jing rap ne ti kal jing lo jing sap kalong ni mo kalong arbenta ko mga shilya thu ini kibriyo kalong ni arbenta ha ka ba pe mga ngarung atri contractual employee mo apo ka sarkar mo ti rai pade ba contractual employee pade na tip bang yo ngi ta health benefits okay ti myo ay man pan ti reimbursements ki nakaliang jong mo ngam tip kita ki contractual employees sa bar ki yo nem yo ki office ki yo nem yo hari nakaliang jong ngim dan ti lapang alut da kha khun hiru mile lut bal khat na la jong judan yang kata ka reimbursement pi bala ya le ti pila tip ti kalong bang myo ta reimbursement sudan bak pade ba ilok janga pade idan naka sarkar ken iyo ka reimbursement mi ti dan ka central government pi iyo ka reimbursement ti henrai pade ngaklam penon kam AA pade naka sarkar na mable yu ba ayo I parlok ki ba ka kalim ti ka jonga ken ble yu lam yanga ba nga kini ki brio ki yarap ba yang apa mangapang ti parmang li bombi dangal akandu ini ki arung ki parlok ki poitip ken mga don ta aggressive grip ki poitip yang kata genetic issue mga don mga tigili amno ki pensiyo ken maki baru kaya jing sap kade ba pensiyo maki ken baru kan ti ngarung along ta kaya nga ai khuble yu blay mo ting ong ba kadang kham tri ba ka kam pagabat ki menshwa kinum yarap yang ngata ti mde tang kataru kama bang don po ko aban sa no min kong sa hotel fi karam ha ka bai hotel man ka sngi ar panai sa hotel tinga ongi ki ke ngoni la ram palat mo bai hotel man sa no apo apartment ti shetei ba new apartment de ka kam besok especially dot an aro ki kete mo ka long safety issue and everything fi million ni man ai tang da ti ki family ki milki ai ti ho I don ki bri ki basa po meglai house ni nga kam tre sa meglai house maka jangai palat nang te sha do sha te sha po tata ti kala so you belut la rem palat tingali amno nga kwa bi man sa po apartment la jong ke ti nama bangsa apartment ti maki ken ki penwan iki apartment tinga yo pa di hakata ka society kadon ki bala basna di ki bri jong ki bri bala retire sudah ti tinga yo sang ta ti maki ru ki yarap yang hakata kawai kaliang ki yarap ti bahaying ru ki don ki yarap ki perlok li
kemana hana magi parlok jangaru ki wan ki haki papor batip bana sa Bombay ti best kain malano apartment rumah ki yo wan kai ki yo enjoy ki long yarap yang akin malakas lang dari papor kali hospital ki yarap lang ti ndai tang kataru daong pade hana kaliang sarkar pade hakano kaliang bakiyarap pade kalong ba na mga misyon nga host program nakala introduce sila di ma kaliang Kami sa kata tinga nga siya former RJ menchwa jong Red FM then day nangata nga siya dono po introduction ru as a news reader tinga stunat ha na mga siya stunat ha ban dono po stage kin mo ban roy la di ban host program Cepat wai ispet. mo pitam gitar mo Karaoke. Kabiang ben tidak unta tingali amno nga mga siya host program bet ti hakata ka host program tinga siya kendu bun ki officers ban kidang human star ro mga siya kendu ti mga don siya pombi pede nga klam host show for a long time ti lagi kali hey don iti kim thai mo iba siya host ban siya host program ju it mo mga makapon nga host nga siya host bibi sin rangke ti tay palo jang ay kiting ko den ti lagi kali ken try hey don ita mo iba siya host ti tri shu ju thu ken ipang cancer ti nakata ka jingit hu jang ki phone ti kidan ki minister kumu minti rang ba mo jang ka jela jang i Conrad sangma u phone ke uang kuno ki long tinga kan dit ke kakin ki brio mo bikin phone lam dei bi i tho hi nga ki phone ti ki no senyang hi ki pha hi na kaliang jang ki mo tinga kamau i kong amperin ru ha wi sngi nga tarai banga tho jing tho ti ha po ka status ka jang ha ta ka jing tho khana jang ta ka status jang tra yu i banga tho ken ba kan nu ka jing lu jing sap kam dei ka bakai mo ta ti yo i kum ta ti poi phone ni poi phone yang hato phila penun kam ne em kata ka MHIS card ye kum ta ti nga pade ngo nga ni kong mo ka MHIS card kam la em penun kam station po Bombay la ti long ngalit sa ka ka bangam la penun kam ti ndi thanga taru i madam ro hapo ko office janga la wadda nga long contractual employee ro i yarap nga kam hakaliang janga pisaru i pha ti pi kalong ba la wala da sarkar ro kam yarap henrei pade kidon ki brio hapo sarkar ki ba yarap nga ho ki ba klo ben yarap ti ka ai men sim ke nga ba la da ki yarap ki brio ba mi thu ti pin i gen ba kidon ki brio ba bahasha te ha sarkar ti ka ai men sim ke nga ba to ya ja kalinti ka bade ken kidon ki brio ki ba baru ken ti mentally pade ko bangan ya chata kalong shift dia nomor bana duk minyak la long boda yang ama long kata mentally filong kumno yes that's the question ni mentally filong kumno in that process kan mo banai ka simpori pi dengan sedang ke treatment jangan ada November araja puat ti kakut hadu kakut adu September araja pulai sisnem moles sisnem hot ti itu pi kapor bangai yo snow ya kata ketin cancer ni kya ba kamsim tersulong ba usulan bak pada by doctors i batai nga tersuk man batai mo henry pada long ke ka bayai lemba mangi ka ba pan batai iprio dengan chuo pi ba ngat mal na kasngi ngashi ngayam ben ngayam ngam ba ong ba beli ka jia yang aku ni ngam yam kum ta mo ngayam na mo beli yo ba nga susi palat ba i kun janga in don klam kemi mo dengan ki jemput berkat kiwan bopli ni im kumno mo dan ka kemi ajan ti nama bang dan let ru ngam la pi men nyala mi kun la hapan i ti bangan chu i sendat yu kun nyu panai dan hapni jonga nyu panai nga mo nga dan be pari ti ngasusi ka ta ke dengan re pri ka mau pdi ba bang hap shu hap ayah kali rugal ba siap tahu ya ti make up jogi ki jalo nilai tu ti ngasusi ai kun mo ti dan after that pdi ti kamau ba nga kwa bikin bangan karan ni no kaya ta kalia re pde nga hapshu dwai ben hapshu dwai ben dengan yo ai palok ki ba yarap yang bagi phun ben yang ma kapua kimju ong ki ong ba yang ba phila ba kin ba phen yale ni ka jingpang phimju dei ba phen berkat ka do dia ma susi ta ka we dia ka por pde ba yo chemotherapy ba yo chemotherapy
kate ka ba do ka linti jonga ka ba ba mental health ka mo ka ka pera nga bali yu ba pa mga yo chemotherapy ha ka screening kong mga yo chemotherapy kam dan pi ka counseling ba ong ba kini chemo drugs ru ki laban kata ya ka jing mo pa jong pi ka mental health jong pi apo mga clinic doctors ki ong ba chakara janga ha खाना भी नहीं खा सकता you won't be able to have too much food pimla ba pin bam ja shibun pila ban chu done a lot of vomiting and everything they can have isunyo pikim batay about the mental health da ta ka miet mga yo kimo kaning kong kasuan kan san kata ka depression kasungam be tamam be ta ka jumut janga perkat kan san kunta di masu da ka jing so si de banga ngala perkat mi ru dap you tenga ya chrum cheneng ru yang kunta tenga ong kini para janga ong ru ayum ti ru bo pli khen mo bo pli khina ka ta ka jing you shong be tong thai ti thai yo thia I kham sam ba ti ngong be ru ayum se ong ta ti yong up mong lifim la ban up I mean it's normal for people to man kram tamam pinjang kong thai nga pa nga shim ya ta ka you nga shim ya ta ka jing ong jing so kumba ni bangalong burden ke nya family jonga I felt like that to lo ba ka wan ka ta ka depressing moment in my life lo ba wan sa ka ta ka jing you nang ta nga perkhat ni am I financial burden to anybody bali ngalong kumni bali bang ha banya lemba kani ka wan lo perkhat chi sanwan hata ko porne nga so kumba ngalong suicidal ke akwa mga lipe siyang masyadong ka swimming pool ni siyang sa hotel nga akwa mga dan siyang nga ha na jong sipong kata di ka mental depression I had to go through di ngan li ako no to por ngan kran you I wish I could go and talk to somebody I'll just call somebody mo mga kali bakal ngan li ako no hari hato ko por pa di nga shu kamawe ba ngash kumawe ka yung blake te shwa makan bolong tang nga shupin internet ke ni suffering from depression during chemotherapy tinga salap pa di hang ta ba tho ba kadawai ka kata gidon ki chemicals ha ka ta chemotherapy ne ka ba kata ya ka jimbo jong pa ka jong pi tingam tip hado ka no ba ka long true mo ya kata ngam tip hado ka no ba long true ha nget ya kata tinga nget ngasngo kum ba ong ba ka di tam tau dawai tengah ngan ong ya ka berin jonga banga khalam di dawai ken nga perkat dokum ta I have to train my brain thinking that I did not have any chemotherapy temen miet ar kan ta nga shang shi dawai play Jesus kum ta I just uttered God's name in it and then I just said to myself nga khalam yo chemotherapy ar kan ta di para jonga ya pili ayu nga shang ni I just uttering those words until ka jimu chup ka changa ka nget dia mga khalam yo dawai then ka shutiano then after that pade I remembered pade namal ba hadin habut pade ka kimo ni ka khatahi mo ka banang yo ka kimo from one to the other te ka jimu chup ka kham khata ba long mudi ba nga kamau ba kanunur fin bakala kren nga tat ru nga lapan he ben nga sususi ben nga yam ben nga sometimes nga shit karkat maroy ro because it's very I'm not batay te kadina kay kadawro all of these te shudon bak pare ba nga dan pare ba ki bahaying mo kilay iya nga iti lalang mudi again te ki pet no kila pet ki be janga ko to tengah pade hai te jing pet jang ki pade liam lu spet tang internet spet internet be hawan the pen internet dan bak pade ba ngalap ye ki Instagram page jang ki brio ke jang ki pareng na saba ba how do they deal with depression kumno ki ya lamba ka depression ke mental health help or ba ki don cancer under treatment tika I mean same kanya nga kapit ito kiya lamba ko bayad mga rumo tika I mean same ngayo kami same puli ki cotton ni kan jay tay kung thangkiw mo puli cotton iru excuse me tika kataro ka I mean same nga kay ti kumbaong mo baka ka mental health nga ti kambyang katigipor hari pade te kalong nakajing kadi na ngajing pasang jong lo jong betkin and I always thought to myself kalbe kalong ba nga si perkat bet ka jing hanga ba nga day man perkat
kada kababahabit. Day man berkat dah kababahabit ngam day man berkat dah from I should think from a positive way. I should not think from a negative way. Namal balik you ba nangit nga suong pet ken buble you ay kan ni kadang kadaw. Imat kadang kadaw. I should write ya. I should write ke jula jeng kau. Coba lah. Imat ka should write tadi imat kadang kadaw. Tengah si pen komik bila dia si pen danda bila dia ruai bet tengok ong bet kadang kadaw. Tu blai hi un sepen iya nga nama bang perkat bet ken belingan susi ado kat niru nama ba kibri rubun bayar dia nga temun blai yu yalam yang i kata te blai yu kingan penduk jeng kerman ya tengam ju penduk jeng kerman ya tengam Ti menta pis ngol mo. Ti menta nga bang la dep perkat nga kemali basen dep yang edition mo ka selaw bet yay macam tua ngali cha ti jong kata apartment jonga cha jong ada kerkat yay macam tua Kela ya deh. ni ngala komen si bapalat ti ngala komen si bapalat bala dep nama nga sobom dep shu lanu chu dep shu so batala dep kata kimo la mis ke tradition la ong ni dei balik tang hindiat dei balik shibun em ka jong pi so ba mi shi ni te ngala kwa palat bangan dep kwa ka ban dep ka long kom ni kwa on pai no shi ngala kwa bangan dan no ha shlong wala da ka bombe ka bes ka bes apa Tabandang lai. đang lại Snong là đi. Snong là trong thế snong là trong Ti kanik i kulung pada pi. di kun kalau kum ni kapol mga buar banai ngan banga nga i sa shalong te malakas ni nga shit pet di video hi kumto nga shit pet di video nga shit ni ti shudon bak pade ba play ro yalam yang abangan yo ilok ibaba ti pet bin mai la long kemi mai ti hapor pade bangala ngala sa pada apartment ti lok jonga pade nga ong no one no mo stay ong ta ti mai pade kan itu kan nama i mai pade day ba i yo shuti na for office shim shuti tang shi benai yang ta ba fila kenja pade kon ngan wan ti la wan mo wan yang abi kon ti mas ni kon ti adap pala ni kon ngala komen pala nga kedop i kon jangam tu ma mi ipedi shlebe sho mi tu te bopli ma tarai mi tu aslan dai no bi tu ngala aslan that's new sho mi tu yang so mi tu sho yang sho ilebe kom ti yap ke ngala ni adap ngala susi sho pala ta yang ilok yang mi le ma ngin sa mi iti insa itu i beli mi itu i kemila jong yang ta dia dah minta pada dia di saksi benai. Jadi pada dia lah siapun gina was wan no. Ari wan kum no. Liam no betul dia ngaburi ya ki pangkat ki epikat. Ngaburi ban epikat ban pangkat ban adhar. Ngadili pro ki dokumen dapat ka phone jugi ban ka email jugi. Ti kum no inlan. Ni hab dan kam kita ki kad ban pai no shalom. Ngam sai ban wan. Aku lebih shy. Sa si ti. Yap sabi yok sih ingin ada jangan sih ipan kan pikin tarai pi sih yok behap po airport. Oh kumta aburi vet ham ta na mga tip malada im dani kun jangan ngan sa nganum la be bangan ya through that chemotherapy treatment nganum la ban ya through that treatment ken ting ngas so si ba liam noi ki priu ki pam la ban sa apartment mo ki pashu sa thai me ki lai house ki la ban yalam ting bi priu ma te perkhat ki shu ki bayin ba sam jong ki ki khun ki siu jong ki shi ngashi snei hei ki ruken na mga suthu ken ki ba ki ya lamba ru long ta ti dam ta pade ti lok pade janga pade te me imlap ta ki epic card ki te la de book te ticket sumla if you don't come man pit i noi ki documents jong pi telah susah no hang ta kan sahad September telah poi pada September pada yang kunungan boki tiket janga ngali dia dengan hapsa do bombi bro sidong am kidan hi trayang ni
Lalap lagi dah. Alam no. Oh, shish palat pi shish lari. Ni. Ama pi dah pi supap na central kalau ngata kumui pi tharai tulap tharai mio tharai apa. Ngati ngok ndap situ kan ba medi ja ba imelu ndap situ tang bedep dan ko lang. Tengok aku abang kan tip kan kau nama bepi orang menit chemo berradiation kali kejuk ni. Chemoterapi kalau kau ni mo, chemoterapi kalau ba ki ai ya udawai. Mo pakan ya ha kamet lemba kamet ke jong pi. Di kata dawai kalau kum ngan patai kum kan kalau kum antibiotics, okay. But antibiotics like 100 times kan. Okay. Baka penyap lut ye ki cells ha kamet ke jong pi. Kaba ki bahane ki basniur ki penyap. Kajimut jong ka chemoterapi kalau ba lada ka penyap lut ye ki cancer cells ru. Nama fimla balong targeted kemosyong ka targeted therapy mo nak hakaliang jonga piap ai bi ka chemo bahkan penyap ye cancer cells ru. Kan penyap ye cancer cells ka penyap ru ye cells ke bawah. Te ka met ka jonga ha tu ko por kalau kum badang sukha khon ke. Kum de badang sukha khon kalau kum iklung badang sukha ka perthai. Nama beli hatu ko puar ka immune system jong fi kalong zero. Te ke ka basitam ka dei than ka chemotherapy ke ka basitam pade kalong ke ki jingpang ba phiyo nama beli yu ba ka immune system kalong zero. Te hapor covid ki ang ka immune system jong fi kalong lu. Te ndai pade ha ka por ba ai chemotherapy kalong what much low again. Te nga kama ba nga pang boyong clear ni. Kam jam sure ta ka boyong clear no ro. Bahak pendik di steroids, bahkan ban la bangan jam na kata ka, nang ban jam na bayong klit. Mas ngo ba kata bayong klit ni man suatu bayong klit tidak di teng paracetamol ru ni nak jam mo. Ti imagine kata tu kamet jong pi ni arteo will suffer mo. Arteo kan kanyat lembah ki jing e mo. Ti pimla ban bam, pimla ba pin kan smart ki ru pi kenjing mo. Ti hendai pedi kalau astang jam no kamet hari arti yo kalau astang ni ban jam mas jam pihak ban yo yang ada chemoterapi sungai yo operasian dengan chemoterapi dekat radiation pedi kalau pedi ba kin ai radiation pedi hai tu jaka kadang ban kanu ruk padang don gen barang sa ki cancer cells ru ka penyam through radiation kan kaya kontakan tengah pedi sudah bang nama hakapor jong menshwa kalau ba da ai radiation ka khlanya ti ai bit mom betul kan kejonga pade nama bai dang long localized tang kedang long tang ini yu ai bitang ki atang ni then dai pade nak radiation ru ngah hadu mentar ngang yo hi ken ka jing ki side effects e tu kadang tang hi kurung ki ken ti kamet rum dai ba ong ba ka khlan ba nama ba la penyap tu tama ki cells ti kadang suki kadang kamet kadang stang man khlan suki ken dai ba mentar rum ngang stang di hi dawai nama ngadon tu brakafi tu condition so obviously nga happen di dawai bet continuously tiki jing bam ki bapi bam e pede ki long kum no hakapor ka bapi ya kimo ti apa manganang ya kimo aku mau ngakina ngakima yes ngakima kita bustitas dia bustitas bustitas ki bam tu soup something ayo kana epi kebam kalau kum dia ngapa dia ngalapuli mo balada don chemotherapy pihak buat chaya diet rei dia ngapa dia ngadi ka brio ni ngash ong dan aja ki brio ba im pertai ka we ki be im ban bam ba ki be bam ben im ngapa dia im ban bam kelanya ban bam chau mumo le tu kelanya dia si bombil chau mumo bambang mo ada susi ha alumuri ru bambang tengah susi ha boleh bang lagi junk food ong tengah mio kai man bam sitai dia ngapa dia pasu jon bak pada iwi kena ya rap don sitai tengah sepak ngai kai kini i kuno balik alumuri orang masalah na sini bam ben dia hak pun chemoterapi ngamlong ban bam kita ngamlong bam masalah nama kamet jofi long ta pila ban penhiar ni tu mo di pimla ban bam tan ki long spicy long bam so ben ken ti ngakli hin doktor kwal start mo la tep i te ba kwa kali doktor ha por chemotherapy ti don kam mo ban watch my diet di ba pam ka paman ya bunda pam ka paman hoi si sha doktor pam ka paman hoi pam ka paman ngam tep ki doktor beli ong ta bam ka paman thai ki
ki ong kum ta thai balak bun patient palat ni ka badai shisha ro kam tip shu ngangit bi ba ong doktor ka ang bi bang ba man chaliga oi kum ta ngali chi yeng mo ba yo chemotherapy ngali chi yeng ngali am tu ri ong i long long Pisni la pen shet ki jur mo pen bo ki jur pen bo ki da kha da ja ga ba biang mde man e than nga pe ngong to ga ba be da la de ba mi men miet pe di para chong ai ong edi oi kong oi ni ngai asung ta ka khnai ti ka bali sta sha pa kam la sha edi ti la pe ni la shin kurang ta ka da khnai sta sha bombi mom ju dan ti da ya so da pe yang na ba phat chip lo kayo Bobby you come to hot chip long ba ko tu wari ti bot ki watch ba ya diet jangan nama balik i bangangit bi doktor ni yang abam ka paman yo tak bam ben paman of course like nasusu pa ti hadian hapot balada nga bam ngamde ben bam hatu ka artiyo kay na mga bam klebit hai ti artiyo ka met kamlong kan sa yo pang ben ti re pa dia sujaran khati ba ka artiyo nei Wakan bam Gua kanan kemayu momo selang utu sos bos ni undi mir ngalong be malah la ka ar kentang klan ban bam nakwa be ban bam nakwa be ki masalah ti din pa dia tengah hap supun bori le dia jobodasti le dia bangan bam ngasa bam pa dia ki sebam si pa dia ha to shtayo ken sha bang le chemotherapy ngan sebam si ya dia ngam tu beli you pada like mat jangan ka pher pi kadai banga perkhat be na positive way ne banga perkhat be banga kham yo na ma bahapol banga shi chemotherapy ngan shi duai be you play God ngayo da red devil ni should khon no kata kalang one of the strongest chemotherapy drugs that there is because they born chemotherapy drugs ngayo more or less the one of the strongest nga khot ya kata red devil ngashong be you play ngashi duai be you play ngatip ba kayat kini chemotherapy atip mga yat lembay kani tang na kabenta ka protocol na syukhan mo hari pede ngangit scam ba ini dawai nya tang ni ti ini no duat na syong takin angit be nga duai be kum ta be tinga thai ba nga ngaklan ka jing duai ngaklan ka jing mo jing perkhat ka jong aru ti na thai ki dawai ru nei kim da kata than nga hat tu kata o ti na kam kata adu kata nga bam be kin ngaklan ni ba nga bam ti nga khlam banyak baong mga raikho no again asngat kamao na gin 5 kilos mga dana po chemotherapy haro ba ki doctors ki yang ki wei ki raikho ma pi sngat pili ayu mare ong ni try ngai hap try chemotherapy ya hap try doctor pi kwa sho lem kwa please ngam ka chala biang di show me doctors please show ta kai it is horrible but I guess nga kum ofi ma yes it was horrible nga yat limba ki ba re nga ka pher india ken nga leng jonga ti ta kada nga warang ni ro banya thu ken ba lada phi perkhat ya nu jing pang ha ka kom ka ba bha nai perkhat than nai pen smusi than ya la di ro ka pen kalate ya ka kamet ka jong phiro ha ki bubun ki rukom nga kama ko ko status ni ga status tu mo ni blue status tu ban ba status tiga kama ko status ko phi ong ba shaban rung sha ka kamera ba phinde le chemo radiation chemo something like that baro ki bru long depressing ba Henry kat ba ma phi pe de phi tho something ala kala ta bang kan ma bhai ta ba phi ong ba ngapet sau dong ngapet kum ta ken ma phi pe ba baro sha bikin rong kismusi kin kwa keren beri kat ba ma phi pe de phi long kum bai one of the status ngam kama exactly what I've written unless of course I check all my messages and I check ngan salap ni ba ngashit tho fik ting jating jang abuna tho ti ngatho ken ba ha ka taka kamra bang shit shong ka shit khot ka chemotherapy ward la ni ka nga shit ong ting long ba up be ba up and yo bad news nga shit long ban up ken la no ri bad news janga mga tip long ta ti barok ha yesus ki thang ngam sin ithu ba ka diaw ngam sin ken jong ki tenga pa de ha ka liang jonga ba shir ki be ken yer ki be na ma bele yu ba
ngah penit ya tu khana ki dia nama apa hospital ni ngong pi don ki ti ba sedia ba silong komik sudah kan ting si perkat ada apa yang tu ngah si penit yang ni di khana ru pi mang tu ko pol bangili am tam ta kalong tam ta di ru hoi kadai wi khana ni tu khana mo ta Di khana aku bagi sni dan snyu shu ni mo kan ni ngaya tu mo po petisi ngah ko bi tu lang awai sim dan snyu shu dia la hap tu snyu tu mi le kini ru ki hap lang te kini ru ki hap lang dan ni shu kena lo baka sengat nalo baka hebrew nalo ba uni rumdan di rumdan tinggal dapat po yet li dia isni umbreu halong tu Harry Potter ti bam iba ima long tu gaul tu golo whatever you call it tau ta ima steng mi dia dang akhi ko jangan le beli Walang kalong diba? Sekam jangan besar mama lalu ya so ba ti imah le dia tengah liam no ngasih draw kan ngasih draw be pensar tu ba at least dan ini lang kami kami mo at least ta dia dam ta pa dia ti ngalit sta sa hospital o ngalit sta sa mall ngasih milin na ngalit sa mall asyat kai shili rung ba ki mall bali mudani iti ban le yu mo ti la rung le yu ti hata ka mall pe ngai ba microbleeding the microbleeding kalong ba kalong kum tattoo te ki use like belum ka tattoo ang man pen draw permanent like permanent type ti ki draw tang ki jaka ki ba duna snyu ke belum ki spas hang shi khat man pen bu ken man kami long itenak man wan dor ba tengah pa dia ngali ong gen tu try ngarang ko microbleeding am ta tu pe yang awang ulum ta ba film dan beli jayu film dan nyumat ni ong em ngali cancer treatment ngom ta mo chemotherapy la hablen ong em ngan ni tu pi film long man de am ta na ma ba sin da la dung di kitania ek tu ti kin mi shu ke ni ki snyu nang to ti pi hab ba pen up ben ba kan mi ba snyu da la de fi kwa le microbleeding so wan le ta tengah pe kan tingkah ni tak sia ja ta mo nai tengah kemen ni mo tang tat mo tidak mentah pa dia tengah ong ki tai ong tai bre lem nu ni nga khaten ro malakasi na mabashit ha mo po bombi pilan ro la style ni si ben alat ke dia ni dak dal tinggi bre ro ipej me ya pi na mo file ngalai pina kan ukun trien teput bre ha Kisang na makin pepe ki brio na ko film dan snyo temo dan snyo na ba ni ting la mi la chiteng ni la dem yong lang ni steng tengah susi pala bakal aku takai nang tisi ngali mga suang na mabaka kas ep bit ang da baka shit kan ni kilat bit nang ni ting nang dan ting nim dan ni issue rumo ti am ta ngan ai fi da ka hena yong ta kami tu di hena ha yang yang ato hanangin sa pendroy fi style kan ni itrish tiyo taga perkat tiyo shy ngali doctor ni ngala style mo taga perkat ban style mo di pare tiyo punya iki ta le bet yang pinho si tiyo kan sa kila ong ta pet of you susi ong mi lengan om susi le halin to asyang kila massage ni ngala kamen ha kila draw tong ong para jaga ko ito tanan para jaga ipin dia biang hi tengah apa dia hampir kata kajing biang hi kalau tu tengah lah painter lah dap tu company tu mo dak you company tu dak yet namang kita thai tu speed ka yet kin si you eat thai ba ka along lo kumwei mo tengah apa dia kila dem nyat kum tu la dem nyan tu ki ona la biang tengah apa dah la I feel so hot baby dan aku tak kasi yet masin iya po yet ngala kala ba dor ba dam dak hena te kaya kan ni pelan Beijing so style berapa kan lang nga dito ka natin just imagine nang siya nang niya na baka liit simplon nang niya ba yung may barben ang basta ro barben bilang bitom may kong to barakan ani nga langsung siya nga liam ni I know nga ako abang tanya flash namang nyumat umdan kamagi ni nyumat umdan so dan ye dan lang yang ngan pripi ka dormay bada bulasya ni mga snow dalam bulasya tinggal oi tinggal lawan ka siya ilok ro nga hi yo jai dali style ngapa dia nga sabi nga lagi dia tu ka ketay dia ka mo ang kumtawa tilaw yang
milih kan ia dia pi yang dia pi yang ko tai kudu bet tengah la ma alas new priya la ya te mengalas new priya anda pergi cai pi dur te sampai tidak ta alas new priya ti la yang milih wari do wari mo yang am milih Tila shanya lit kum no sa hospital la ta yang kilit bet ili ayu dan bet hi thai pi Hapon mga liru pa po local train ngala shang bet sebab ta parang kya ka kya ya ngapa dek om नहीं जानता मेरा बच्चा ना स्केच पेन से ही डल Anak ko no, mga lihi lati. Ngamlaw pa ka lang. Ako hindi janta. Apo hospital. Kili, you only worry what happened. I don't know, doctor, my child. He just took a blank sketch pen. He drew. Nobi. Baliharan mo nung balihin mo. Kasustain. Ayan, day come to. Ang mali. Nice niya. Biya ito. Barakat kili. Jumi-juba piya. Ngalala siya doon. Manganda penihaw. Ya barakat. Baka no katajing bulan. Ni harap yung. Tidak ang tapos hadin pa dia. Nilay singi pa dia. Isuki-suki pa dia. Lajahi. Nilay pa dia ikalarang sao. Nakapayang. Sikarang sao. That was new brio. Lalong take home to. Those are the funny moments that I do. So, buwan na gini funny moments in my life. Ako ba? Hindi balan hindi. Tingnan siya pinibig kini kana. Pinibig kini kana hang tapo ayo. Tengah ya tu kisah pede yang aku bikin hapok kaki mo rumah pinibig kana bitay para jangan siya tu kana ya kimi kap ta. Tigpay nga kyo na kimo patient na hay na. Si ome nga akong tabet. Pim juda yang fi kimo do nga dalit nga po hospital lay. Kipayang bitin lo bi ibala salan. Salan means what? Nangali say. Obviously mga lalaki mo. Kinamaya nga patient hay. Kinamenta. Kasi niya bigas pendamiki. Ye kya hay? Sa kanun niya. And I prove sa kanun niya. Tata, ya kani ay jaka siyang. Kani jaka siyang may po tata ito abi. Kani naman. Sa katuli lang do. Dali as kanini siya. Ikya. Hindi ko makatili. Buon pa lagi kana. Hado bi palang jangan kisi angari. Di bentok no syukat no kimo musings mo. Ba beli pijang ini ba komik sudah tip te. Judiare kum dia nga po shilong. Siya stay sa Bombay te cruise crew jiabe. Tabe judiare kumta. Te nga pa dira apoy ta kimo room nga I go with that intention ba nga day penlang positive pe jaladi ken. Arabi digi kana pen mi digi kana shir kikak kita ki beri bas ngam ro hajan kim su kan tin jonga ai thu nya kita ka tin jong kita ka dakhar whatever no ba kila arkhie ba ka de dakhar bom le ti da ka phareng du ngai thu tayar khie lang modadan nga ta hapo ka bad news room ne mo layar khie kak baro khai layar khie lo kili chete ro ki lir khie lang yo ki mu tar fi nga pa de rak tu I'm sincere orang kata. Kinas le chop karo. Chamai be ini kinas na stay. Ki bambas rem. Kinas stay di pere. Ni ki mai be dia. Si sili ti la ka bipi janga ka hiar imo mas dep chemotherapy na mabali ibang lar khie shwa pi. Tin mas dep chemo te ngalo be.
telat dah mo. Ni lah long telat dah lahir ke pipi. Ya kia ya. Tengah apa dia ngom. Ni BP lahir mo BP. Dan ni acting karta na. Nama balik komedi macam. Johnny Liver by something like that. Komik sudah kena ni, komik sudah. Gini kena berapa ibu komik ngamut hari lemtang aja itu ima. Hapo but yang pilih funny terang nak berkat. Ada record jadi ada kamera merai. Mana itu kan? So I thought probably no one day thai kan sa thoi hi kat thai mo ya khilang khilang ya kan kerja ni jom pi bikin rak gitu ikot rada gitu ikot dia bayo puli or khede te te nang ta bade ngau brong yung ngakalen do ai bun kam kar ke ngale ke ki mo brain le bom long baka kakta ya ka yuru ka kalat mo ta hoi. And I had idan we doctor lite ba komik ha garu kom ong wari kini ki chemotherapy drugs ba pila di kini ki dawai ba pidi menta dai ta makakta ya ka you hanre kani ti tweng gila tengah pa de kalau ba ani doctor believe yung ta temot ngan beji tu berkat yang beji le pa de pinum kemau long baklet bit kan klet bit ting li ong tu ngala khot I ba yarap yang an mila ui lawan play con beli macam ni Michael lah beli macam ni kan pi oh shisha im tu absha shi yang tu ada kena kemau lah yang tang kelat so yes kakta hi kakta ya kami beri kakta ba ini dawai ba kumari nga ko bentuk mo ko ben sutu na mga siyos mo ba ki bayo cancer ka de heredity ru ya tekong ba ang mga long may braka condition ko mga ang fi with genetics which means that of course kiong it is hereditary also so takadaw long hanga tingos mo kung makabaha in mga natip menta na marbali ba ikun rung anak te mga kamud naka family jong pi don manu ba long la dan teng ken mo ti kapon ba kiped ya family history jong kalong little different mo pa nakaliang di may AVM dan tang iwe nakaliang ipa pa de long namal ba ipa long iklat ba pa ngang grit ba ti ki mekha ki mekha ba jong ru long kim day ti ki ba don cancer ru so nakaliang jong tip than tip than family history te ka shulang pa ki shuang ba because it is a condition which is a genetic issue te kala ade naka kalawan hi naka family tree in kalong kumta ta kadaw yang ha ki ong ba ki yai khun changa nga hap ban phali dasi nga hap ban le for yearly screening ken ti for me nga shinget pe te ka ba ban tip menta ban ya ban tip adin bakala der por pala ken maka badang tip ba okay nga don ka ta chance ka bangala ban yo cancer so obviously nga la ken bangan let sumar no good ken ban let ni di dawai kana maka numwan ni kumta hi ken kalong kumta mangim tip ya ka bahadian pi ka badang yat isnem ya cancer long kadang sukte ban treat kam long balong chwa ken kumta so that's the thing so even though it's kalong long ta and even though it's hereditary I feel like whether it comes from the genetic line and everything like that they nget kin ba hadit habot long la bite kia ya kan hakanong kalian kan ti kanika society pede atapa bun sin pidan bi chathi tama what if makata shmut ada pidan bi shilong kada treatment kada de shilong I tharai kan dan changes tharai ne kan dan tharai ke ba long society kan pet kum nuye phi without hair kan thai ka ba kham dan shnu te ko we kalong ne mo ngan chi thu ep ha we ka singi nga lap ya ka we ka video mo ba ikran de doctor tre ikran chapang ka cancer ti hapol mga pet ki comments nga tap da ka jing susi ken namal ba kidon ki pri ki ong ba ong bun ki pri dei ba ong tangi biru ki ong ba pio cancer ka cancer dei pio cancer ka wan na ka jing sampat jong blai la ka perthai ka la syam pop pelan na mo blai ai kan ni ti ke ka bang kwa ban ong ka long ba
ke cancer kalaban jia yunu te yanu ra yanu ba hok ne ba pom ne ba long kum nuru ka ba jia ba ti ban ong ba ban ong ba ka de ka jing sempat jong blei hanu kunu ka liang rong long kam de ki ka ba de ban ong te gibril namar ba mo ublei yu batip ublei yu u penya ya kalinti junu ha ka jing mon jong u ti ka don ka daw ki ro ti long ta kan man bakin ong ta ne ka long ka kata ba gibril ti namar ba ka fistu namar ba kidon gibril long ki pet ya ka cancer ta ka liang ti nga kama ba nga shin lien ha ban tho status ro mo about my cancer journey kidon ki ba nga bli phi thu I ba kha bi pang kidon ro ki ba nga pitip ang phi long gum ka burden na ka banta ki family beli phi ha lem ba kum ta kidon ki bas ni rumo kidon kum ta tenga ru ngolong nga su thu yi balada nangashna kini ki YouTube channel janga ru ngamla bangan mo bagi ber kha ibri bakin ong da ka babha ne hari pade nga kwa ka men chu kan tu ri ibri ba kinu ibri ba ya nu ko no jing pang ka kam de yin ka jing ai jong ble ki nga shin kum ta kalong ba if lada ka society ka pek na kum ta obviously ibun ki brio bakin keren chapang ka jing pang jong kiru kim not ke te namar baki not ban keren chapang ka jing pang na bagi ting baki yo ka society kan ong community brio ong kumno o in pek kumno yanga in pek kumno kumta lada kalong kumta ki brio kim tip ba shong chapang ka jing pang ro so people are not aware and people do not talk about it therefore there's a misconception that it goes around it again so takadang kwa kay mga mi perthai kwa mi perthai kwa mga thu in chi bre ba pet nga pang nga jam ublei ba yalam nin ti nga mga ya limba kani kanang banga longkum ka sakhi kanang banga longkum ka bre ke nim banga laban phla ke ya ka jing ba ju ublei ya ka jing im jonga dan ni long ta ke ni ba ya ka cancer ngila bangin rat ning khong ya ka long ngila ban pinjam ya ka ladangi poi lap ka por ba biang te ka kum ka society I think we should be very very supportive of people who go through any emotional or any physical trauma ka society ka hap ban kner ya ti jong ka jing rap jong ki ki bri be ya lemba ka no te kam shong ha ki ru bakin ong ka de ta ka daw makala ban nga inu no ngakan mau ya lidi ka po ka ngadon sa dal history ngadon bentalang bat ka ka organization can support ngakan mau bengilet ceki yin ki jong kiti ngilet ai longkup counseling kum tu ya patient ru but ya caretaker ru ngam tip se selong jini ka dot ki judan ne angkum kata ke ong pil ayat lenti kan lenti ngathai ong pidan ne angkum kita ki ba pitip long dam de da ka sarkar ne maybe organization ne any kind of that sort kan te kumbang ong phi por bang tip li tingal awat no ngala awat jing tip ba kedon ni em kita ki organization ni ru em ngamlam bakaran ka wiru apa bang apet nya po internet ru ngamlam to yo ba kadon mentaru bang tip spangka jong karu tip mo ti kani ka counseling kadon kam om tang ki bri ki ba ya lemba kani ka jing pang hari don kam ru yang ka counseling na ka bentagi ki bri ki ba up ki caretakers on namar ba perkat bakin eka kam ka jam jong ki ting klam tulap para jonga iwan stay klam ka tulap iwan ban sumar na mata jonga di shong mat ka bri tang ni hap shong be di ai wi kamera be nama ngamla ban mi she ti nama tang shmi yo ayo ba yong khli ngami shabaro ti ngap shong be dai kamera me i shong be wi kamera so you see ka depression also comes not only to the patient it also comes to the caretaker kaya shaki bri ru ki ba ya limba ti maki ki perkat maki ki palok jong ki dang mo ki ya ki jing em ki bas maki mari pet namta jonga ting mangilong mudi ba ki hapan su thu ti kadon kam ba kin kata ka support ka emotional support na ka benta ki bri ki ba tik ke yang ni ti kata ka banga kwa ba kan ba lada ka sarkar lada kam ngam tip ka donam menta dai lada ka sarkar ro kala bandan lada to no ko organization no ka cancer society ya po shilong ro ka balaban ay kata ka ba kan ba
Wangin let dah kata kajing scam siam te badap dah kajing kermen ru kanang bale iyo ru ini beri ru iban ya lemba kata kalenti bat ini nong pang in tip ken ke ban dia kanang ba ilong prepared ken for the worst and then ma iru in la ken mantik ke itu hak adik hakar kom ka bade ru ken kan ai ka a lot of emotional support te kan support kam dei tamalong shwa kajing let kadi bande haman na kalenti tinga nga wish ken bakan don some sort of counseling, talk to counselors on phone. Because nga por mga what research nga laba kadon some sort of counseling ha kaliang jong dala fi phone cheki numbers shabarte dabar India itu di shabar India pada te dan bisa use credit card dan bisa dala sakut no tolong yo kadi kajing bakla jong ngaru mga kam tip than mga kam danang than ha kajing wa jong ha kat ku mga ha kalinti jong ha tega lap kan mo kan mau aku ke bang le mangaru kan ti kumnu ban break ikan news ru kumnu ban break ikan news ru kan ya ban ya tho ye itu patient ma ba pidan ka cancer namar ba khambutin kim ju ye tho pidan cancer te ya phi nga thrai ki ong bai direct te henry don ki tu ki long gat kum ji ka jing lap jonga kan kim je thu ki patient ki hab bani thu ki caretaker so ki bahayin ki joki ti menta ngi hikai ye ki caretaker kum no bangin ya thu patient kadai ti kum kata ru ti long bandum dan ka shock trauma long ka di ban long smooth ke di ban smooth hoi kadon ka wei ka por mangali jaga tu ka cancer conclave dang menchim tayo ka kamau I kong Patricia mukhem I ong ken ni kin tien ba ting ki doktor lani ki mo ki brio basumar ki nang ban ye thu kade ban dan ya kata ka interpersonal skills lani ka ini ka speaking skills te okay spoken skills ye mo pihak andang ke men kran ti kajing hikai kalong umdong taman chai tebut long tawan tebut ni long shuhab comment itu thlum lele stu kumanga malatip ngai asom tu kashuan be kum bash ni really bad news ti don kam don kam ka rukom yathu ru ke rukom karan kadi mau hi ba ki hab yu te ki dan beti ki doctors ki yathu yang ki ona ba ki dan ki bri ru ki bahin kim kwa be ki patients kin tip kim kwa ti ngam tip ha kanu kaliang kata kayan ma bali yu banga kat kum ka jingpet chonga support tata ti yap tip bed na pili yang tu la tata memorial hospital pili shong be ki bri pang cancer lo tu kunu pin shong hang tu kuno film tip kin tip bed long kolong takat kum haka environment mga don mga ki dibri betip bed ti shani shlong pede kum mga tip pede ki don ki pam tre hi ban tip ki kum ki family members kim kwa ban tip ti kata hak ta kaliang long ngam de mga the right person mga batay because nga khamiya ba all of that so le pede tang ke pede ka blong very important kalong kata ka interpol ka spoken skills ki very ban nang ke nang karan ro nang ban yathu ti na kaliang joko sarkar kidan any scheme lani subsidy lani any kontakin kin na benta kin ki papang tikat ko mga long hasulong jigi kat ko mati mga ko bayat ho madam amperi niya atwas ni by phone yang baka sarkar kan ai hadu ka ai sanlak sanlai phoja kum tahi long kadi kat kum ka MHIS card ti laban penan kami ke MHIS card jong phi ha kini hi cancer hospitals ki ong kum ta mo ti hakanu kaliang kayat kata ka arrangement ye tanga betip ha kan kaliang ma banga kham use kin mga kham penan kam ri pede long kata kadi banga yo sngo pa cancer conclave ki ong kum ta ti kat kum commissioner secretary nang bakla to singi hi wong lo kum jo hi bagi penki sya ka sanlak lai phoja de ka MHIS ba pila ban use kin ti tadi ngathai Dr. Anisha na po civil thai taru ikan khamte ba thai kita te pila wan hawi ka singi pila ba pen clinic pidan any idea thai ka cancer po Meghalaya jingi kadi katno status baby
tu kan mga tip mga tugas ni bang ya padang badan ke conclave tiki ong ba ke the rate of cancer in esophageal as well as oral cancer is quite high in the state kan, and it's alarmingly high. Thì kalau alarmingly high kala he ba ki pun he ki bri ba yo pang na ka esophageal bat ka oral cancer thì ki ong ken bat takadang tharai ba kan sami ken ki mek kan ki ye mala don kam ka de ka por ba ka sarkar ka ha man le ye dia man rat ding khong ni ka man rat ru kolong ban hikai ki bri ken ban ai awareness ki bri ken ba kumnu ba phinum yo pang la kani kata ni baning kong tu kumnu ba phili test ni phili screen ni dia makamau ba ka ek banga manget ba kalong ba da phili test li screen ha ka por ka ba biang wala phi klan ka metro ka di phili test li screen ha ka por ba biang ka jing sumar ka jong phiru ka dang su da lap pa dia ha ka por ka bala dir than ka jing sumar ka e ba emang mengalai de ki kman lo jong ro kan no ka jing suk da ka di ka por ba lap ka por ba biang ba ka por ba la dir ba kan ti kalong ta kan ngaru aku akan tu kan ki brio ba ke manlet la da ka sarkar ka ai ni ki free screening ashi osmo ba ka dong ka free screening apo cancer ward mo stage possible padeng ka spo bji do ar bji kum ta hi mala ka sngi kum ta hi tidak ada pilih for the free screening tanang taruh ke sarkar ka pen mi ki tu ki free screening ki wan ya ki ho OIPC tela da yo kala telet ma nak kam si tu ma te yo telet be nang la batip kam kloi mana kaliang jang arunga kadi bangali tes song ha por papiang ada ngasu I be kum to ada kadon kuno ba pi so ba ka pher ka men ang let ben pat tes sama ka ba ban tip kam kloi ti sekida apa kadang mentan kadang wan mentan ngalak let no pada apsa kelayak kan no mele tu sa edit ha dah mele seriously long kata ni dong kam break pat break in between nanti lihat 2 episodes hai ma 2 episodes sesna sadang tu ke kum tu ke fidang kwa bangat kali ni ita tinang ta kit tu gitu yes maybe we can wrap up with takaliang no kili unless you have so many questions also dan than do ta ti apsa 1 2 3 ti kawari nga gidot ka dika channel lam channel ka ika page Instagram page kidin jat mo ti men jisi namar ba ngila tip ba pipin wan nam tinga kwa iki subscribers ki si ong ki followers ni ho ki ba follow ka page ki jonga tinga kwa ban ki kli ki ba ki jingkli ki ba long ba ki kwa ba kin tip naka site ke jong ki ke da bun than tang ba ngasong kidan ki ba kham long yuti ha kani ka wei ka ba ki kwa ban ai men sim mi ki wei pat ki ba sham yakum kani ka apot okay bapin ong nga ngam jugit ban ong nge kanu ka jing pang kum ka apot mo Namanya simpi ong bakal ka apot ma pila perkat ya ka in a negative way. Pikam perkat ya ka from a positive way. Ti ke pada kalong ba ka jingkeli kala ban long kum ni ke ka ba pikwa ban ai men sim ki wei pat. Kumno ngala ban ai men sim ki wei ki ba ya lemba ka ni. Jong kan ka jing pang mo. Ti ke bang ka ban ai men sim kalong kum ni ken ba wat la da ping don ha ka ni ka pia lemba ka jing pang kanu beta ka di ka cancer le ne ke ka ba yarap ba ya nga kalong ba nga perkat bet ha ka rupam ka ba nga perkat ben in positive way ngam ju perkat ba ka ni ka jing pang ka kham khlan ban ya nga ka di ben chim ya ka di ben penyat no ka jing pang ya ka jing jong ngam ju perkat ken kom ta ti ka di ben don be ka ta ka jing kermen ka di ben don be ka cha ka jing kermen dengan dia dua baju play long bon ai ya kata kabor nama ba ting ka bor kamla ban long pi tangan kalian jong pi kalian jong nga to ngala mga long ko ngam quite mentally strong so obviously I can do this
daripada nak liang tu kibai pada kila abang kalau kan ti kadiban kan yang berjumpa kat jong pi ka metal jong pi ru ka respond accordingly kan kaya ha kata kalian kan sup ka jingya lenti jong pi kan kan ti tam ke kata Develop positive because nga advocate for positivity kan advocate for that because it helped me there. And then I went to get my chemo also. Come up on my chemo also. I post rank the you know, it's like that. You know, so and I spread that positivity towards the whole room that I'm in. The ganda nga yu iba kaya rapsha. Ile da jin pu sa berkite. Wala da la boy ka tmi jong kano kono ru da shimme ya ka mo ka positive way te kamla ay matambat ya ka jin jong pi. Kamla ada ben dia wi yang mana kuliah di bendan bet ni kata macam kerman tu di anong spread positivity kata ko di kani ko bibili kadi nak pareng what do you do in times of no hope lani ko man pagkala kasi ko pili kata ka po dan jengkerman so dan jengkerman tengah she try to jengrai jengkerman ngadan tadi jengrai berai begini tiba Pradeep kerba balarim Piru adik juga Piru macam saya pi jangan mah betul so anyway hakapol ba bamdan kanu ka jengkerman ti kalong ba ngapet ya ka ka daw nga iman ka partai nga im hanga nakaliang jonga nga im nakapantay kun so lada nga penduk jengkerman ni ladi ti ikun ru menu bandan padi ti hakpor ba phim penduk jengkerman pipet kin yenu ba pi edu yenu pi im ya jeng im yo ka jong pi ru ke kata ka di baning kong kapaar kalong ba hakpor ba pi du jengkerman nei what you said what you bu ai ladi ba lada pi yo ya kalat ma pinya selok banu lada dei para ni parlok ni samla ni lok ni hun ni ya selok nama bala pi selok pila pelat ya ka bun ha nak ka jingkia nak met ka jong pi ni nak ka jibus ka jong pi kala no kumang sya nak hatin pareng you've lifted that burden again ti hawi kaliang lada pi so ba lada pi duai ma lada pi dan ka jingi dei ka bajan ba ublei ru lada pi thu su blei ru kan sim jong pi ru ka katengen no ken on ti hakpor balong nu hop kita kidi eki ba pila kena pin le ti pin yo be kan dan kan wan hi kata ka jengkerman jong pi okay ti sakawi pede to kani nga thalai pila jupa meni kumnu pisung thu ba kani ka jingpang kasdang ngala jupa benda dan ti lamp yes small lamp takada long kumbashin ong ki doctor yang ashabar ken ki ong ba kamet lashna kamet balong kum tahi telada pisu thu badan jing per hano kabha be bele peni kabha be test takada ngashi pe ki insurance ken ki bashin dan ki insurance ki long ba ki ship ong be yangi la fi ship insurance ki ong be yangi ba piablet ya ka free health check up once a year ken sin nam nakabha ba pin let bit ki check ups ken kanang ba pin man lap ka por ba piang kai no ta kani ko wele ben batai ka story ke jong pi ta la pila batai already ti kani ko wele phareng biang how do you cope with that treatment after treatment how do you cope after treatment okay so kumnu phile dala adapt ka treatment ti hapo parang don ka treatment to bidang don hapo mo ka jing pet jong ki doktor mo ti hendai hadin adapt treatment pede kumnu pin ya lenti jong pi kumnu ka jing im jong pi ka de ben ya tinga ka mau ba nga perkhat dia sakai dia bang man le perkhat hato ka don ka daw ni em bangan lajia nga kum tu ba ka don ni ni em ka bang ha ban le menta ken ka don ki ek shu ka benta ken tinga nget scam bang perkhat ha ta ki liang ba okay bangala ya lemba kata ti mde tang bangan chuyat ya ka jing im bakan bakan long bet
normal as before. Yes, ki bangale ki long big take kum balong menchwa. Mo ka ngam dan kata ka jing klan kum badan kum balong menchwa ken. Ri pede menta pede ka jing im kalong with a purpose ken. My life has become a purpose ken. Because when I think when you're on the verge of death, na ka timi jong jing yam ni, pipet ya ka jing im ha ka bi ka. Pipet na ka jing im na ka bi ka liang. Tinga pede kanu ka shiminat na ka jing im jong aro ngadap na ka jing ngu jing songu dap na ka jing kemen ben. Ma balik you ba ngalalat ti na kata. Every day is a new day for me. Every day is a day where I tell myself that I have to I hope that my life becomes a positive message to someone ken kalangunta tenga im na kajing im with that purpose bet ken takadaw nga sa shnaya ka ka Instagram page jonga ken bang takdang ong hibriw ka Instagram page nga la dapidon kuno ko papikwa pa pinya kli ko pinya betta pat nga lani pikwa pa pinya selok ban nga ru ngalong kloy kin bangan ngap ru na kaliang jonga nga ai some word of advice tong amla man ai ar like tai hindi na kaliang na experience jonga ngala bangala ban nyarap ngin we ro sa buo ki link ki jong pi ka description box jonga kana ba ki pat ba ru kin yo ban tip am ti kajat treatment you ka piat ling ba. So treatment ya kadika to ka breast cancer treatment kadai banga yo shwa ngomong pi yo shwa ka surgery dengan sayo sa chemotherapy dengan sayo sa radiation pada adu menta pada rong anang di ka dawai nga bandi dawai sisnam tengah kama pangalang mun bandi ini dawai ro ki baklan ndi da bagi klan di ramro di ki pamangadi ini dawai nga kali doktor ngan yo side effects tengah kamai bi doktor yo nga ho had ka pidi ini kita wai ni pin sayo leukemia penting lupa kum tahin tengah ngati ngin mendi la batai kindiat ni kai ka leukemia kade ka more or less ki shikot long for blood cancer in kum ta okay so ki ong pin sayo leukemia kum ta kente ko kuno ta nang sujam na breast cancer ngan di dawai yo so leukemia kum ta tengah da susi bahan na makarukom ong nang ti man ong kolong ta ken ti man batai kin ba ka side effects kala ban lead to that because then after that pati ngalit si doctor pati ngalit doctor raling apo super care ngalit kali ni nga fi kalong kumta kalong very important ya hibriyo ba lada pi sungthu ba phim hun ya kanu ka jing ong jono doctor ne ka bhate ba philin no si weiru kade bha balik kali second opinions wa jung ne tangi we nakajing start bo blay la ai pi di balik kali ben pili jong doktor wo jong tang ho doktor kali se mo nama ba ya pi la shna ya pi ben kali te ben kali pin wan chi yen kali no tang gol hi pi ap kali long ta bon bam te ba kali ben tengang ka ba ngali si doktor raleng ru ali kali ni ingonga pikini ki dog ki dawai ngan lem no ma doktor ti doktor ba doktor raleng po su peke yo nga pi wari long ba di dawai ken di dawai baru sisnam kan dong hi kajing ketahi ha kanu kaliang hari pi la da pi perkan de kadang pang shu kan la da pim perkan la pi ya bet kajing MP behave in the normal way pim tu dem perkat ba pi di wi dawai da sto da ka bala di la di to te kanum kata kan te kata ka leukemia to kala bende ka side effects no kadi ka worst case scenario kan hari sho banyo ay kata ro pi bono pin habli testing ong mi public test bit te malau banai kanum pui kum tu ban sio senden kan sawan ni kan kalong emphasis no so obviously ngi kum doktor ngi last night in sat sutu i ba kana okay ka dawai kala long tu aggressive ya met ka jong pi la khan than tingin so sung tu hi te pi di ben yat pe ta jingen pe kin ro ken ta la daw doktor ru ong kum ta to ka ba ya ngi ru yo om sima isngan ken dengan di dawai ngam super kari ma di perhai perlau di dawai yo nga di paracetamol so ta ngorong ta ngapal khat bit kum ta kindiat be filakan sepang ki dawai kini kita wai pi yo na shlong ne pi haban na pi treatment chathi pi le kun ki dawai ban tan na pi ong pidang di dia nama kumpa ong pi po tata ngi yo subsidy fi ki dawai tengah thit ben taking wow fully subsidized medicines out there very all subsidized so ki dawai jonga bangadi khatsan sngi ngadi kumba kapoi hadu arfu arajar
daripada Japon bang siu situ pada ngasiu tangkat paraja kalau ta it was subsidized. So even paracetamol long kamala dash puting ka long isu tang new tingka kalau ta tela hilit general mo to nang yo khamta hi kalau ta tinga thit we na ste na mabakabiang ka dor may nakataro mga suthu ba yo na sauce vi yo ben na ka jaka ba for cancer ben so obviously ngatip ba kadum don mo kam di dawai thok ni ki yo bet kin yo kamu di to ki shetay ro kalong kum ni mo hapo hospital shetay lada don ni ka dawai kinum sha if ben tin bar kim ju sha lada phi ong bet ni doktor nga thai yeng tulan ma patang man thi dawai ni chikin ta phya ba chikin ta di ba ki ba loy do mo ti pin ong ni doktor ka thai ti paracetamol stay em wan num thi na shabar phi thi nang ni tang yu paracetamol ro tumut sa ki dawai ba hele ki pha ben nang to ba phi man thi namar ba ki su thu ba kan no ka jing lut kan no ka ram ki dawai ong kim ju sha ki patients ba kin lut shabar ti ka pen iru ke ka men sim jong ki ba ki di ki bre ba perkhat kin shang ki wei ro mo lom ta ti ki la dam dan stock ro kin ong ba em le wan la shai Tadi hilit kam stay another pharmacy ka bade for general hilit to hilit nang to kim num shay di kamu shop na sini la kit bet barakhan akit ya lai banai ti akit lai banai pade ngali biang stay ngali pin i ong doktor kam tam ta ki biang ni medicines ki test biang kam met fi ka biang kam ki you react well to the medicines ti ki pha thit biang ti kam bi tam thit ru la bang la yo subsidy ru nga yo saka nga yo free ru ke yo free extra le teach for leave yo 2 free kalong ta kaya rap ha okay ta ti lakun ma kini ka long repetitive ke ika jing pla pimat baki wei ru kini ma semoni lakun ti yes langsung kala jrong ba ola jrong ho ba yes ngarong langsung sa edit ba kamu berong kum ni ke ika piko pin ongi ki pat ba ki jungi dini ki tong kishan ki jungi message mo kum on ko wei ka message bang ako ban ong hi pat ba nga kle bin thui pi ka mo ha ko por banga shitam ba mga nei ha ko por banga nang yat ki mo dang ki por banga susi ba nga comment ko wei mga comment ba nga de ga banga dan ki parlok ki ba ba ka singin chunga ti ki parlok ki ba yeng ti ting pitem nem ka shan ka jing susi untuk tip ngan le kum nu ye nei ti lem nu ki shit phun yang ti ki phun yang ki kli wari pilong kum nu nga kamau ye pi ha ka jing duai ki shong ta ti tang ba ki ong kum ta ki kin tin nei ka long shong khia ha do ka ta te kaya rap emotionally my mental health also became well just because I got wishes like that ting tang ni we message mga shupli hi wari how are you are you good wari pilong kum nu kamau ye pi jong pi ru ha na ki brio ki bangam jupoy perkhat ru ki message yang tang itai message nei ka phem hai ka kata bhai phi ka long ka sutanat bhai kam jing ya kam sin no phi tinga skwa pan kan tu ke ni ki brio la phi tip ini nu ru ki ba mo ki ban han nu ka jing pang na ne han no khala na ka nei ka cancer ru sto message ki ba phi ka mau ki ba phi dan ba phi bu ki ha jing duai makan ya ram kama bangi nga kamau lo ya bar kha ki bri ba bhai nga por banga shem ya jing ye tinga kwa ka ban ai khublei ki ru mo bi di hamar mo pa lo jing fitem ni man try hamar ha pa badang idan ni dan hamar ifila ifun be yang malak lai sing ifun be yang si di phone ru nei phone be min dangala thu bangala de bam jai ai thu khana be so he's one friend li we ni ki palo janga I bai treat yang kum ba dan jing pangi ai tie tengar nga ngo kumang na kreni iru ding adap ta jing men sim akamen ba na mable yu bang yo khana nga yo thu yu ipitim ja yu da ipitim da sinyal is yo da ta si tinga yo ban kren nga so ko baya tilang kay tu ti long kidang ki palok ki pam kenya nga mga pang ki thu khana be nga ta kaliang be ken ti
kalong ka babahakin ba pi ki wei ru gi wat num ong kin man ingai susun pi ye ru em num pendu jeng kerman di ki kran bet ya ka kran bet ki tien ki ba lo ki babha kran bet tien ki ba shongkun ki ba you know ki ba long very positive ti mengiru nei kelat no te jeng pang jeng iru kalong ta so nakaliang ki brio ka de dan bet kin kata ka encouraging motive ken te wala da ka YouTube channel jong pi ro mo la da pi yo ki comments ki ba ong keep it up la ai pi you doing a great job pi kamen ong kalong ta hi te hapo social media le sometimes ki brio le istuna tang manchu pan shu ong ki ka bam dei ro ban kata ki brio kim perkhat ken le kata ken ki dei ro so ka ba phin dan bet ma da re fi dap da ka dei fi brio ba dap da ka siang ka penyerap bi be da jing yet ne ka ru kom tho jong pi ro ka long pum da be ken ka yarap ki we it is a ripple effect kama it's a ripple effect I we kin tien ba pi ai ma pi ka ta ba so phim kwa be tien ki kin tien jong pi ba pi la ong kan kata ini no hawe ka singi kan dan ha beneng mo dong pe ini syakta ka ma ka jing kran jong pi shabat ken long ta ken kya ka long ta ken ti ngashit kama yi doctors ro ngashit ong ngen le ja po super care ong ki ong mo kama ba one day pi long ta ken ting pi bun parat mo ki patients ti ting pikiran nakakatin ka ba kor mo nakaba sur ba li mata pikiran mo ta tanga kamawa so ong one day kamawa ngin let ken siya beneng pero han ti hapo ki gates of heaven the people who will greet you are the people whose lives you've touched teka long lo kunju ken ki priya ba fe da runga khordap jong play ya si kita ki prium dei tang ki angel te ki berwan kita ki prium ki wan ki wan kudu pi ba pila kata ka jing em joki so everyone has a purpose in life everyone has a long you know we are here to help each other ti nang ta pade ti benta nang ni shakmat pade ke ka ba phi kwa ba phinde la ni ke ka ba phi thrang ba phinde thank you ti yang dani ru bangin ai phi di tang kata hi so ba kadi ka story jong phi kan ya lenti ka jing ya lenti ka jong phi kan long kum ka long ngan ong kum lo kala long kum ka jing ai jong phi ki wei pade mo ti kata hi tharai dishpon ti yakani ka episode bumentangan habangan o like share and subscribe namar ba ngasu ko ba kinang ni sakmat ka content ki jonga kan long bet ki content ki ba kwa ye ki nong ke shan ki jonga bikin yo ka jing kai at the same time kan long ka jing ku kham ta me ka tai ka motive jonga ka banga kwa bangan ya sakmat tikani ka podcast ki jonga tingin se syam pada ko episode Tada! Bye. Yes, thank you. Ni najrong ni. Sorry Oliver, kita itilalang we. Ay, labiang siya. Lakin siya. Two emo girls on the screen.